Om Swastiastu sisia sareng sami punapa terus. Becik nggih? Nggih. Indayang maka sami sisia nggih ngelingang state nyaga kesehatan nggih. State cuci tangan, jaga jarak, nganggen masker. Mangdeking pasang resa kancan pandemi Covid puniki nggih. Sanemangkin raga niki jagi melajahin indit paribasa Bali ring karya seni utawi peparikan lan wewangsalan. Kompetisi dasarnya nih, pertama memahami paribasa Bali dalam sebuah karya seni. Kaping kalih mendemonstrasikan paribasa Bali dalam sebuah karya seni utawi lagu pop Bali. Tujuan pembelajaran puniki sanika pertama para sisia presiden nemuang contoh lan makna paribasa ring lagu pop Bali. Kaping kalih presiden membandingkan utawi minayang bentuk peparikan lan wangsalan ring lagu pop Bali. Keterampilan pertama aliti presiden ngarianang contoh wangsalan lan peparikan. Kaping 4 presiden mendemonstrasikan paribasa Bali sanewenten ring lagu pop Bali ring media virtual. Inggih ring sor puniki jagi keicen contoh lagu pop Bali nggih. Sani luring sampun Ibu jangpin untuk teksnya nih nggih. Sani daring mungkin Ibu putarang lagu pop Balinya nih pirengang nggih tonton iki. Sane mangkin video sane kaping kalih nika muaste wewangsalan. Tapi carane? Nah niki nggih. Nah nika wenten lengkare kekalih utawi duang palet. Nah palet ka pertama bangku ngamah gula. Palet kaping kalih klingkang-klingkung jalan mule le taler nggih. Nah ka pertama le. Kaping kalih le dadosne nika sampai dadosne sajak nih a. Ka pertama punika kawasan sampiran sane kaping kalih muaste daging utawi sukseman. Nah ini rerahang nika punika maka Cina saking paribasa sane muaste wewangsalan. Inggih, sapunapi sampun presiden nyawis nggih. Video ka pertama nika daging inggih peparikan. Kaping kalih nggih, wewangsalan becik pisan nggih. Tapi carane nika ados nemuang peparikan lan wewangsalan. Niki carane nggih. Video saneka pertama nika wenten lengkare papat nggih, petang lengkare utawi petang palet. Palet ka pertama lan kalih nika kuastane sampiran. Kaping 3 lan 4 nika muaste daging utawi sukseman saking paribasa punika nggih. Nah, santukan niki wenten petang palet, daler nika medaging, sampiran lan daging. Calon nomor 2 purwakanti AB nika maka cihna saking paribasa peparikan. Sane mangkin video sane kaping kalih nika muaste wewangsalan. Tapi carane? Nah niki nggih. Nah nika wenten lengkare kekalih utawi duang palet. Nah palet ka pertama bangku ngamah gula. Palet kaping kalih klingkang-klingkung jalan mule le taler nggih. Nah ka pertama le. Kaping kalih le dadosne nika sampai dadosne sajak nih a. Ka pertama punika kawasan sampiran sane kaping kalih muaste daging utawi sukseman. Nah ini rerahang nika punika maka Cina saking paribasa sane muaste wewangsalan. Sane mangkin saking video alan B punika sisia presiden
minayang peparikan lan wewangsalan nggih. Nah niki tapi binane inggih patut nggih sekadi wau nike nggih. Wewangsalan kuamun duang palet, ning peparikan petang palet. Ning wewangsalan palet ka pertama nike kuasane sampiran, kaping kalih kuasane daging. Ning ring peparikan palet 1 lan 2 nike kuasane sampiran, 3 lan 4 ke muaste daging nggih. Sampun nggih. Sampun ngerti nike indik carane minayang peparikan lan wangsalan nggih. Elingang nike wenten ciri-cirinyane. Kados nih saking pop Bali punike mangken alit-aliti presiden ngarianang contone nggih sanesiosan nggih. Nggih. Nganutin ring ciri-ciri sewang-sewang peparikan lan wewangsalan. Nggih. Sampun nggih. Nah, sampun resep nggih. Yen sampun sane mangkin indayang durusang uratiang sane daring raris tonton niki nggih. Link nih sampun Ibu icinin taler nggih. Malih bos. Niki wenten kalih video lagu pop Bali. Malih jebos al-aliti Blik Bagang sareng kelompoke nggih. Napi nike paribasane, maknane, taler napi binane, taler ngarianang contoh sanesiosan kaping 4 nike mendemonstrasikan nggih. Inggih, punika iwau sampun Ibu putarang lagu A lan B sane mangkin indayang nike al-aliti sareng sami ring kelompok nyanyi saring pitaken ring sor puniki nggih sanika pertama wenten keparibasa ring lagu A lan B punike yening wenten indayang temuang contoh lan makna paribasa punike. Kaping kalih indayang bandingang utawi binayang bentuk paribasa Bali sane wenten ring lagu A lan B. Kaping 3 indayang karyanang contoh peparikan lan wewangsalan sanesiosan. Kaping 4 indayang suang-suang kelompok malih jebos mendemonstrasikan paribasa sane wenten ring lagu pop Bali A lan B ring media virtual puniki. Inggih, rarisang sampun makarya nggih alat sareng sami.